Bible hi ipidinga poimo ham ipidinga ngaichat hiam iti ale Bible ngaichat hi na chu pathin het be na dinga pathin God's revelation pathin ki phon do na pathin hum kila na wang hi general la het dinga chun thil sim ho azong pathin ome ti het the hi Bible in kimun Psalm number som lekuna chang khatna chun the heavens declare the glory of God pathin lopi na chu van levan tham zon in jong aphung doi thil sim mon jong aphung doi nei hi jing ta jong le hu hing chan the na ding le pathin thu detail I had be the ni ding chun special revelation ngai cha hi chu hi chi pathin thu I Bible hi pathin akipun do na chamkim revelation special revelation pathin special ta ai lo le chamkim ke ya akipun do na hi chi chu ai hi chu ka so pite ho tu nin Bible thu isim na diwa Bible study bol na wa hin pathin thu Bible apoimo na ibola Bible poimo ham ibola Bible sim ngai ham itile Bible sim chun pathin thu ahead be na bana pathin lumthim nang dinga ke hin ko pathinin ipideyam ke hin ko pathinin athil god ipiam chichu ke head be the nahi chi chichu head the na di wachun pathin thu head be the na di Bible simangai chuting le mihim spiritual life thagau hin ko itika khan to be thagau hin ko itika kalson be ni ham ti chu Bible a kuna head hi a chaina ding chun sufficiency of the scripture I chan ge a pathin thu I Bible hi cham kim ham I chan ge